chỉ bài phải cô là Pachhunga University College Literature Club mình chỉ bài cơ bu cái châu với nào hian Literature Fest sáng thì sớm thì bạc program riêng mediator chú cần mang lại đó là nia cùng hát sala mà thế po he mediator hi cần lâu mang to chú tiếng chôn hun te cần mang cũng mina po hian cần principal te le cần faculty in charge te zara program cần mang lại thầy đó là nia lom thu kan an ni ne la lom thu kan soi ni sela ti chuan voina kan kom hasak ber tu hi pu Samson Thanruma ania ani hianin lehkhabu paruk ziak toin novel puiting pali le short story pani alo ziak to a ti chuan chung zinga a novel Beiseina Mittui ti te sang Beiseina Mittui sang ni soma ati chua te chu book of the year ML book of the year alo dong hial to ani ti chuan chu teng chuan hun kan mang chawanga kanin ko manga abu chung lehkhabu chungte po kan han thiranga teng chuanin hun man kan tumanga ama saberin pu Samson Thanruma chibaile tuna hianin forest lama hian I thok nin kan hriatin nangma chung ko chanchin le a soi rem le tul itiang khan min soi sakta che khongai ole kalome ama sain hei voina Pachhunga University College Literature Club in tiang program ten han buatsaih hi I alom hle in ka hria tin keipo min ron soma kalom a hi lehkhabu hi ka ti chhualo na hi alo rei ve ta via wa hei kum sang ni le som pakhata ka ti chhuaba ka kha kala o som palia ka ti chhuaba kha kala chunjom le thlei thei talova chuti lai chuanin nangni lamin Literature Club Pachhunga University College lamin program min ron siam te hi le lama chuan min ron beng har deuh lol tu te pon ni in ka hria kan lo ka lo mu thurei ve ta ang renga kutchuak te po kan nei lo na rei tamange ti te ka lo ngai tu lom hlein ka hria ma sain lom thu kan soya zon na ko nga hianin tuna hian DFO Forest Extension in aizola hian ko oma Forest Extension Division a hian chuan kan chung kwa in ITI ya hian kan ve solai ITI Training Center bulmaya son kan oma kan fate aizola sikulan kala aupaber hian in class 10 azir ve meka tiang chuanin kan zon na ko nga chuan kan ve de nok ani hri ana ole alo mome pu Samson Thanruma hi Pachhunga University College a hian Bachelor of Zoology la in alo lut ve to he college a hian alo tal ve shrep to ni ti kha kan soi lang le ni sela ti chuan kan han in kom chawanga kan soi chho mop menga lehkhabu chung te po kan soyanga tin lehkhabu chung lo lam te po kan soi chho jelanga ting chuan ama saberin zona ama saber kan zot chenga engti ka change lehkhabu hi izia chan itui chho chan tikha ka zona ama saber han ni te se ka lehkhabu zia masak ber hi 93 bora tangkhan ka ziak to chu Lalrinawmi ti short story kha ania I khata khanin Mizo Academy of Letters le Health Department tangkop khan H do na thon thu to in buat in ti siak na khan buat saya khata khan ka the lut ve roya kha ka lom man don masak ber ani boka tin ka thon thu khor pum masak ber ania ama ro chu ka ti chuak mai ta chuang lova kha I annuwa khan 94 or 93 ve la khanin Pachhunga College kan kalnai khan arei ta hle mai ti kha kaziak boka chu kan ti chuak ta chungte chu ka bultan dan ania Pachhunga College lehkhabu ka ti chuak taka khaju Pachhunga University College kan lulai 93 94 95 vela tanga intran chawani alo mome ai lehkhabu novel puitling bulilai in ziak to ai chuan khop mai ti chuan I thu ziak te hi article te po chanchin bu te po article te iziak ka ti chuan tu tiangin lehkhabu nilo po chi sang in ilo ziak to chunga te chuanin lehkhabu zia hi ilo tum ve reng em hei lehkhabu hi kan ziak ve reng ti ilo ti ve reng em tun ma kha chuan lia ti ve thina I achan chu thu zia ka kan han tui hrim hian ril ruwa veizong te lo oma kan han zia ka chanchin bu te po kan han thai kwal ve nok kan ril ruwa lian ber kha chu lehkhabu thon thuan ni emo article angchi kan veizong le kha tiang chi kha engti kai mo chon
la tichhuak ve ila tha om mange ti kharil ruwa chuan a ve thina thuziak mi te ni e hanti hi ka in tlarung deuh thina a chan chu thuziak hrim hi ka ngai sana wangin part time in tiang hianin eizun na le thil dang kar laka te kan han ziak ve nok thina kan ril ru bera chuan lehkhabu ti chua lehkhabu thapa ngai tak mai mi tena an chiar ve thei tur han je hi chu alian bera angai po ke chuan ka ngai sang viau mai lehkhabu je hi ole Priya le ke ti kha kan lu chawanga hetila hianin an da lang boka hi Priya le ke ti a short story .com ania ti chuan heta hianin ama sabera hian silver jungbun ti kha omin ka ria ta chuan beti kan chia chuan beti ril runa tur zia le apa in chi zia te pon yang chu tiang chuan thon thurong am kha an din chawa thui tak ani lo na ma sela kan chiar tran atang khanin achunga khan kan cheng halani a thon thu chunga khan kan cheng halani chu tiang chuan ziak chho ani a kan ril ru kha alo nat pui the ani a chiar tu tan kha chuan chu tiang taka thiam chu ani a enge he tiang lama hian he silver jungbun lo pian chuadan te hi soi rmm nia a hun lai a khan let le lo thei ni lova 2011 mdo khati lai khan hemi thon thu toy short stories ho hi abua ti chua ve hi karil ruwa khana oma chuan chu ta chuanin ngai tu na sang kaneya ka thon thu short story zia to sa te kha ka han da kho ma ta chuan hezil silver jungbun hi khami 2012 10 11 velani ka sei sol ka lawa o khami kuma ka zia khania hei hi chu keima background na tanga ziak po kani chuang lova maro chu mi then khat an chan chin kan lo hriat ve te an oma khang angte tu tengen ni kha chu soi vek lovila I kan bula han soi ve thin te po an oma khang angte han ngai tu khan nu le pa te le fa te inkar hianin in nulat langwal in ngai zona chungchanga te po thil in murem lei thei lo soi fel thei si te po hi omani eti te ngai tu na kaneya chunga tang chon he thon thu hi karon phua chuak ta ani ole alo mome thon thu he thon thu hi atak takani te kha kan ring vel ngot maya engpon isela Beiseina Mittui kha book of the year sang ni somania kha engtin nge kha Beiseina Mittui kha phek zaruk somriat nin ka ria ka hriat chualo chuan novel cha tak puiting tak ania chu tiang chuan in zia kan kha novel kha izia hun chung engti hun chung in nge izia arem arei khop maya Beiseina Mittui hi ka zia tan na phei kha chu 2006 nge o 2005 ti vel bor tang dei khan ka tan to chuan ka ziak pum mai lova I ka da ati khan ka chhun zom le thina amaro chu mun sang thil dang ka ti lai poina thon thu hianin min chen chil ve renga ka ngai tua thil thar te ka han hriat chuak khanin notebook ate ka han ziak noknoka tiang chuanin ka puitlin taka kha 2010 anita khata khanin yani bei tak ini ti mai te ang 2005 vela chapter linga anga ka tana kha 2009 le te na khanin thapui tho khan khorpum ka tumta tiang chuanin ka khorpum thei ta hramani 2010 na khan ole kha Beiseina Mittui kha salat laveu ni kan lo sheboka phungzinga piring for ang mai hianin an lei zo zung maya tin tuna phe chuanin khoyama leitur hi om to lo nin kan sheboka tin I reprint lo nin kan lo sheboka chu tiang chuan book of the year te alo ni chawa kha Beiseina Mittui khan enge book of the year te alo dong chho nen ithuji anu zela iziala ma engtiang adna sai nge phurna apek che ti lai khamin han chan sak lela onle nia book of the year hey thon thu te kan zia ka lehkhabu te kan han ziak ta book of the year don tum hrim zia hi a om ka ring wak lo ani a chan chu book of the year chu lehkhabu chhuak atang khan te khong sang te tu ten min lo te sak khani mai ta
book of the year tura competition ang dewa vazia chia makha arem chang lem lawani maro chu kan lehkhabu te min lo than sak kha alom om hle in ka ria a I thuziak mi tan chuan hei tluka choi moina hlu hi a om lova mizorama kan rama chuan I alom om em a anhulama po hian hei ka du angin lehkhabu hi ka tichhuak zui thei tawak lowa book of the year ka don hu khan Priya le kei ti kha ka han tichhuak kha po kha van nei thak takin top 3 ya khanin min than sak vele ta a chuan anhuwa sunset safari kha ka tichhuak vele a sunset safari hi hria tamwak lowani mai theya travelok kan ti angchi kan zin na mun le eng moram sa nung cha te chanchin ji na bu kha ania chu ka han tichhuak vele a kha mi nu khan ka tichhuak thei tamia lo hei book of the year khanin minti lom em a tin anhu zela kan lehkhabu han ti chhuate po khami zara khan ashal po akal em a mi te pon min lo ngai hlut pha sakvia wani chu wangchuan book of the year khan na satakin anhu lama ka lehkhabu zia te hi min choi san sakin ka ria ole kha Beiseina Mittui khan la cham tai la novel sei tak kan ti to kha phek jaruk somriat lai nia khatenga sei tur khan in iduan chan tir khan iduang rengem nge athon thukal kha ain la lon that mai sia chemical sel khan in alo ti tam ta nge novel thui tak ni ro se I ti ve reng ya soi chuan soi kha acha koma aphurum khop maya kha tiang jan chin han soi kha I novel cha thave tak mai kha zia du na kan ya I thon thu toi ang deu te chu ka lo jiak to thina maro chu thon thu cha thave nol novel puitling tak tak han swal chho ve kha ka du hrim hrimma chu wangchuan azia atir tanga ka zia tira po ngai tu na kha ka da thol thang renga I thol takin ngai tu na zalen takin Beiseina Mittui kha ka ziak tan ani chu wangchuan ka in phuar tir lem lova engma khan I athon thu plot po ka nei sa lem lowani ka ziaka chuan I thil thar aron oma khami min kai hruai na khan kakal chhota a character po atul chuan ka din chopa ka tiang khanin ka in kan leng kual vel an deuh ber mai chu wang chuan athon thua po kha alo sei ta renga I amaro chu khatianga plot nei sa lem lova thon thu zia boi thak na chu I subplot te plot sang alo win then sang ta nuaya duai na local darpal ang ti ngai tu na nen khan atopa zial mum le la ya khatle min a complicate ati kha har to ang renga I ama ero chu I kan zalen hala ziak tu kha kan ngai tu na kong sang kha kan zuk sor bing theya khoya po khan chu wang chon anuam katia ngai tu na zalen de wazia kha kei chu ka du dan po ni hrim ole azia hun chung asoi kha arei boka tin atopa novel thatak le puitling tak mai ron chu ka lomom hlea tin kha novela khanin John anu le pa te kha anin tong lo ni kan thria kalo ria ti chuan lalduomi te khanin a character role kha apply ne emema chutiang khop chuan an mi zia le an character kha idin thiamin in kalkual tirvel thiamani a kha Beiseina Mittui khanin an character te sing han du ber ti inem enge an role play as your point an yang chu nia hei thon thu kan han zia hian a character te hi kan han din role character kan ti angchi kan ril ro ron langa hi a ve thina kha Beiseina Mittui ya po khan dia ichiar uluk ve viau ni in kan ria duomi character te ron point out ta lom lein ka ria a character a chuan a chang tunu mingi kha na zong tak ania tin engani aziak tu pa kan nina angpon changtu te kha tikhanin plot kan han siama character kan han siama kan du dan zong han ti la chule amoi lo mai the amaro chu aziak tu kan nina angkhan du zong lo kha kan nei kha chu athiang ve tlat mai ni thon thuwa hian chu wang chuan kha le kha bo kha chuna chang tunu character kha ke chuanin ka du deuh ber mai ale alo ome ti chuan kan kal zelanga Beiseina Mittui big chu ti khan du to kila Hmaithinghawng Phena Inlarna ti novel kha kalo hria dan chuan part 2 ang dewin aum theng em ti te kha
an zona ania khatilai khamin chan sak thei chuan hei hi nia a thon thua po khan chun zom turang khanin ka ti top ta nge khania I kaziak zo vek to a chuan ama ero chu thil dang la thil chi sang in min han tlak buaka chu mi nu chuan part 2 kha thon thu chun zom na ni chia lo part 2 ang deuh chuan hei hi Sulhnu Hliam ti hi ka han tichhuak vele ta khan ni ama ro chu hemi thon thu akal tluang nen kha chuan in zom talem lowa hemi Hmaithinghawng Phena Inlarna ti chun zom na hi chu kaziak to a ka du ang takin kala zial mum thalowa hi chu dam tein omila kala tichhuak vele ang ole a be se kan ngak lel khom mai kan lo be se reng ang ti kha kan soi ni sela ti chuan Priya le ke ti khan kan let lenga ke tak khianin ile khabuzia bi ka chuan Priya le ke ti hi ka du de bera short story ani nawanga khami Garden of Bliss sanjana ite khang te kha kan soi chawanga sanjana I khanin nang chuan ni tatur I thira ke chuan ni chuak tur ka thlir thung an ti te kha thumol te moi de umai sia nia ti chuan a thon thukal dan te nen khan a in me em apa mi ho satak sanjana I pa mi ho satak ani thu te tin mi zo tangwal angai zonga ma sela har satna om thu te kha tiang kha ania chu tiang chuan nen kha thon thu kha in ron phu chuak ani sanjana I kha ilo tong to reng em ti te kha eng tin he thon thu lo pian chodan ti te kha mi han soi sak lela hei hi nia Garden of Bliss lunglen thlifim ti kha thon thu toya chuan mi na an point out lo ber polania ilo chair uluk viau maya iron point out ta iron phornal maya lo bom lein ka ria hei hi thon thu pakhat novela ta na ka zia chumi atanga abstract ang de uleka ka pe mai thei si lova chu wang chuan he Priya le ke ka lehkhabu atikim tuwa hian abstract ang devin toite in kan da mai te ang ka tia chuan kha anovela kha ka da thakhiya wa kala publish lem leilawa chumi peng pakhat chu ni ti kha ania ataka pheijon ya keima pheijon khatianga kha ka tong chuang lowa namdang te ne na enga motia lo walung len chiama kha kan nei chuang lowa ama ro chu mun sang ate pathian zara kan jin kwala chu nga tang te chuan inspiration kha lo om vea kha nga tanga ka han phu chu mai kha ni ale abu pum a novel ang chuanin nakina ei ti khuna emo aron la chua Beiseila chu po chu lehkhabu ti chua tur inga to hleme buni lai kan sei to mai ti chuan thu cha Priya le ke tia kan la cham le anga thu cha ti khan kan lut dua kha thu cha ti short story kha Pachhunga University College lua han chiar bok phei chuanin achu abu chunga han kan cheng ani a setting sa khanin Pachhunga University College pia loka khan ila chen tir zuya chu tiang chuan keini hetilai kan lo belvena kan lo fan kol ve shrep to na alo ni bok nen kan ngai ruata tin achunga khan kan cheng kan suang to a ti khan college han kalte po hen khoilai hinge an in niang khoilai a hian nge ruang kha an charang ti de kha kan ril ru alo oma tin chiar tu ta khanin hlauna kha min pe ve the ni chu tiang tak chuanin in duang chawania engtin nge kha Pachhunga University College ilu laya ithil tona tangin nge engtin nge lo phu chho dan ti kha mi han sei sak lela nia Pachhunga College khanin kan lu lai khanin kan veiwa kol ve na sa thin ang renga he voina ka han kala ka han thirvel ero chuan ka mitla dana kha ka lo mu zo ta lo wani tun ma chun hemi hall a hianin country nge ni nge ni asam type in thavak lo kha ding thina ta chuan kan khom lai thina chun helai library poi ka han en hian karin a hian lo chak ta de ya khu lai khan ni mei khan ka ria ma se alo ni ta lo wati khan I ahun laya kan lu hun laya kan mitla dan te kha alo dang lam ta view me lung len thlakin ka ria I kha thon thuwa khan ka zia hun kha chu Pachhunga University College atanga kan chua nu dei 2011 vela ka zia kha ni ta ka mitla let le akhati hun lai kan kal hun lai bo ruak ang tura ka zia kha ani nge ya maro chu kong tam taka enge mochena chuan alola diktang puya amun ma le ti vela te chuan khami be chana
ka hanzia kha ania athon thu plot rim kha chu suspension le thriller lampang de ule ka cheer tu te ril ru ngai tu na thong thei chi khan ka hanzia ka ne thon thu khan kha library te poka han soi de unwal kha le highlights kong chho metal road han chho funeral re ya thian ten den kan hanin zui chho rak thin lai te he lai savum bom tun ma pu science kan zir lai ya savum bom kan ti mai akanan thu thap thin te kha alung len thla ka khang te kha chu ka mit thla na sa khop mai ka zia lai khan ole kha thon thu cheer tu tan chuan kha thon thu cheer tu nia Pachhunga University College han lu ve phe hi chuanin alo mit thla ve theya chu tiang chu ania tin I thu ziak hi kan sei tanwala tin kan renewal boka novel pali le short story pani ania tin thu ziak lo lam hi hlapu lam hi poetry ani emo hlapu sakchi ani emo hetiang lam hi lo tui ve rengem I lo phua to rengem khati lai kat nia kan han ti ve poetry khania poetry hi hemi JL high school kan kal chho lai te le college kan kal lai te pokhan ka tui ve thin khopa ka han tia amaro chu akala kan han chiang til la ke ni chu literature background kan nei lem lowa azir po kan zir lem lowa subject a hian engma thu le la huang kha kan lo paltlang ve lem lowa ma ni tuina lo pho ve mai kha kan nia chu wang chuanin athiam te na araim dan nan han ti te engem mon han soi kha chon ke ni poem lo pho ve kha chu kha tiang lampang kha engma ta lem lowa ti hianin computer a chon ka chu chuak ve ka han da ve top khania phua chu ka phua ve thina tin an wom po ka tia amaro chu ami mal thil in ka ria poem lampang hi le sap te nam dang te nam pui jok te na an du duwa zalen taka an ngai tu na te an va pho chuak ang hi kan society yan zo lo na chin po kan la ne ya I poima po chu anita a phua tu in angai tu na zong zalen dewa aron pho chua bol ma ya kha aro atiro pui lai tu chu ni atun nai he nei thang thar jinga hian poit kan ti ang chi khatiang tha tak aburon ti chuak te an hi an ngai san ka tia ke ma chuanin ka thiam lo zong takani poem lampang hi tin a hla hi chuan soi tur ting chuan pani thum te sol fa hla han phua ve a zai pola han rem ve tak nok te po chu kan nei ya amaro chu khang ho kha chu tu nuwa hianin tlang zar zu yem mo kha kan nei lem lo wa ti hian ka da ve top mai ni ole poetry han phua hi chun ni isang deu khan in huai senanga ya poetry han phua te mai hi thil har sa ani thil olai takani lawa chuwang chon abua han nei thei te hi an huai sen hle ni ti kha kan soilang ve ni sela ti chuan in novel lehkhabu novel ni lo novel dang mizau ziak bi ka ithiar to zinga eng hian nge eng hinge idu deu ber du hi ka nga khopa hei pusi lai zo na ka mua mangai zuali te kha ka ngai san em mai ka chiar tuk mai ania novela chuan aber kha min zo chia abera chuanin lalming lian sai oi lehkhabu zia lungrang mangai na ti kha acha ang hu khan kan chiar zo rang em khopa ka chiar non lea tun thleng hian ka du ber number 1 a chon ka langai de tlap lalming lian sai oi lehkhabu khamo alo me kha lehkhabu kha ka hriat chualo chuanin market a hian lei tur hi aum le to a lei le thei to ni in kan hria anga event du tan chon ngai event chi tak ani ti chuanin novel in ziak chawa tin inangma nuwa po novel tam tak lo chuak to chunga chon mizo te hianin novel kan zi hianin enge kan nufum na lai an ti diktok lo lai hi kan nei thinem enge kha kan novel zia khanin hei hi het chu tiang chuan ti sela hei hi chu pai toila mangai na thulam hlir hi kan zia ka han tiang chi te po ni sela thang thar novel lo ziak tumte le la ziak tu te po ni chu tiang tan chuan henge han soi du te ne ne soya chang khop mai kha I novel hi nia kan nei ve nuala mi zawa po hian namdang te angchon kan la nei tam lo na atha tlang pui thinin ka ria tin chu tiang jok chuan ni se tia thuron emo chu tiang chuanin atha jok injiak theilom ni tia thuron han peture mo han soi sel tur khop kha engma thiam na le ngai tu na kha ka nei mmb chuang lova I ama ro chu keima tanga ka experience tanga ka han soi don ta ka chuan
en tir nei em tum na ril ru chu kan nei hau lovanga ya tamzoka hi chuan amai ro chu en tir thatak nei emo sa khuana lam hoi te ru ne mo khatiang angchi nei lem lova thu le hla zalen taka aziak tu ina kan han pu chua pui mai hin ati hlu le zolin ka ria en tir nei run atopa piang thar ngei se ti angemo chumi khami tia thil thatak en tir tumna kan nei hianin anovela hi tlemin min ti chepa aziak tu te po ati chepa athon thu huanga po ati chep thina chulaya chuan tuna ero hi chuan kan zalen na kan mang thiam tlang to viawin ka ria khatiang angchi kha kan in phor tir talutuk lovin ka ria chu ti ruala ka soi du chu thalai jok te le no pangjok te hruai sual thei tur khopa me chet mi patna le hetiang angchi anga ni pon hnuai thil om lo lutuka le khazia ka han phar kilkel laia ero hi chu in sum thiam po atha eti kha keima ngai dan mai ania midang ngai dan lama kha chu ka vasoi pui thei lowa khalaya kha karon tar lang ve du ani thakop mai ne ithon thu te hi Beiseina Mittui te po kha zirtir nei thei lam han chiar chen chuanin khating lam kha ko ka ti chuan thil dang te po han chiar chuanin chu tiang lam zirtir na han nei thei turang chi te po kha an om deuh nuala chu tiang chuan in zia kan ya ani le tunlai thangthar zinga hei novel te po chu kan soya achuak nuala tunhaya po kumina po hianin achuak nual maya chu tianga chuanin enge mizo te hianin thangthar te zinga hianin novel emo short story emo poetry emo engendre aponi sela kanin fui ngai lai iti novel bi khachu tuna han kan sei zawa short story lam le poetry lam ani emo chutiang lam engendre dang kha khating lam khan kanin siam that ngai lai iti do thangthar te anfak em ka ria poetry a po hian abuaron tichhuak te po an tanuala tin hei naktuk loka te po poetry da khomna han ti chho mai tur te po thangthar ji nga te khan han chhota chuwang chuan han soiviau tur le khatiang lampang han khak kol viau tur kha ka hrelu tuk lowa ama ro chu thanem ka ngai ve na lai ero chuan critics angjong hianin tlemin thanem kan ngai tok lovim le ti te ka ngai to na ve thina lehkhabu chuak thar hrim chanchin buwa te mo tun ma kha chuan hei zo life te oma sabere ka khwang kai te oma thu le la chanchin bu thatak tak tu na mal hian an la ti chuak reng tak na nga tun nuwa hian khatiang thu le la chanchin bu han bi ngar tu ra kha kan nei tamang lo ni smartphone le Facebook le social media ten min lo lu chhuan na sat de uleka chumi ka ra chuan thangthar te jinga hian thiam na poina chal del to chung mi te chuan lehkhabu chuak thar te khir khan de uleka ron kher dewa review ani berang chu ka soitum chu book review ron nei zar thei angjong hian ngai tu ana seng tampe hi omse chumi konga chuanin a rol om viawin ka ria thatak tak chu an omna hanti mai taila ke pon thon thu te kan han siama lehkhabu te kan han siam ta khatiang ang critical review chiar turo om khan a writer te po min ti phur rin ani khatianga ommia lowa kan lehkhabu kan han ti chuaka review chiar tur ommia lo hi chuan a re vong meya kho har thlak chang om rin ani chu wangchon book review ko nga hian thangthar te jinga mithiam jok te ngai to na zaw jok ne ya ron review zar pe hi omse a tha khopin ka ria ole thangthar jinga criticism lam te po ni sela anon chuak zel tura Beiseila tin kan thiam na te po an lo sang chawa tin kan zir na tenen ma kan lo son ve zela chu ting chuan anon chuak zel tura han Beisei phot meila ti chuan lehkhabu zia te hi engin nge engtinge ti phur che i novel te i short story te hi izia don hianin engin nge ti phur che lehkhabu lo chiar tang phur na idong nge engtin nge khati lai kha mi han sei sak lela thon thu hi a lo thleng ve thina ti mai te ang kan han ma ne han reu chang te mo rem lo ma po hen ngai tu na ron lu fu tum hi ve a khanga ron lu fu tum kha chuanin thil dang da han zia de nok te po angai ve thina
ke ma chu na than pa ta ka chu tiang kha tiang ina min inspire han ti viau tu ra kha ka nei lova ama ro chu ril ruwa alo lu huna pianga khan ka ziak mai zela chu chuanin ngai tu na po kha min ti fresh min anga ne min refresh sak thina ani lova ril ruwa lu la ya zia lo lak lo chuanin lehkhabu hi at nuwa chon chhun zom le har to lu tuk abo ro khanin min lo pension de ya tuna thon thu kan han zia te po akuma kumpuiling le te han kal san chuan enge mo kan zia chin khale khoi lai nge mon le khoi lai nge changtu te kha tia hai let le chia ma bulat tanga khor chhole te lo ngai thina khang kha aboi thla ka chu wang chuan ania enge mo chang hei lunglen ve riau chang te lo omta a thon thu han phua chak riau mai khami be chan vel emo kan han jin kwal ta amun sang sanga te khang anga khan hetiang ang hi chu kalaziak ve ang bale hemi ang thon thu hi chu han ti te kha thina tin thon thu mi zawa chuan ke ni na kan han ban phak ma sak ve a chuan pusi lai zona thon thu ma sa ho te kha ka chiar na sa thei maya tun nuwa hianin aziak tam ta lo hi ka ui thei khop maya lo ziak le se ti te ka ngai tu na oma khatiang khan thon thu ma sa kan ken ai rol u zok lek te na an lo zia te kha nin na sa takin phurna min piatin pu kesilal vunga tho ku chuak hi ka chiar na sa boka college kan lai high school kan lai kan lo mu thei chunte lo ni boka khang te khanin na sa takin keima chon phurna le inspiration khamin pe ani ole Priya le kei ti khan kan lut lenga Priya le kei abi khen kan du to kanga Priya le kei ti kha mi thon thu kal mangte kha tiang vel kha in ha thona nen hin ain mil khop maya tiang chuanin hun amun te kha in siam chawa forest rest house te khan in ria ka tin achang tupa mumang kan ti don nge zela ni kan ti don kha tianga raipur alo mu te asiami alo mu te tin asiami thon thu te kha tiang kha an nia chu tiang chuanin he thon thu Priya le ke ti hi nangma lo ton atang in nge izin veivana in ha thona izin veivana tanga ingai to chu nge khati lai kha min han sei sak lela so ya chang khop mai kha 2012 nge ni o ka sei sol ka lawa khumi Indian Institute of Remote Sensing a khonin ka training line khalai mun ka han zia viau mohan Saharanpur bulvela khonin project kan ya thlat thum te meu mai khulai vela khon ka zuk rep to chon a mun ma te khu ka zu ke in ka pal chua ka tlanga nen vai ho khung lai thingtlang ho khoming ka ti te kha khom tak ve kan ya khang lai vel an nun an lifestyle ka mu khanin alung len thak ria hian ka ria anuwa siat reng nan po thalo male thon thu helai be chan hianin injiak ve te ang ka ti a thon thu kha chu khoya ma khan atak de ure emo kha tiang va be chan tur kha chuang lowa ama ro chu amun ma sim kha ka mitla acham reng trina thalak te po hi kala kewa kalai mun ma nuam lu tuk mai le thingtlang lung len thlak si vel bor kha thon thu aset apatan khan ka ron manga ka ron phu ani deuh ber mai ole asiamit rin lo tak mai khanin atopa khanin ashai kha asiami kha alo ni le da ya chu tiang chuan hun kan lehkhabu kha ato kan chiar kha atopa ain her dang lam boya kan beisei lo lutuk kha alo ni le ti chuanin achang tupa te le vai do zia te en zia khanin om hlia angai nom hle ni ti kha kan soi ni sela ti chuanin ile khabu hi reprint tong ai lo nin kan ria hi achana omem engwangin nge hei tuna po hianin han reprint le ta ni la chu phungjinga piring for ang thoin salat le in kan ring hala chu tiang chuania ma sila reprint tong ai lawa enge achan kat reprint hi katum me ka tuna hian soi to ongkhanin full time ma lehkhabu hi ziak kan ni lo tlatawang hian thil dang eizon na konga te enga moi min lo tlak bo ka hun le tha te alo ngai ve se lehkhabu han siam tur hian le sum le pai te po alo ngai ve khatia voi khat ka han chut kha ania Beiseina Mittui hi ka reprint deuh tuk tuka tira khan aba ka hi chu kala reprint lo ania tuna hian press te po min lo en non sak te wa reprint te poi tum ve tong miang te chu ka ti ve me ka sum le pai te zoi zoya thei ani chuan reprint ve ngei po ka tum
ole alo khop mai han reprint thei nge la kan ti khop mai ani hei lehkhabu bi khi chu mu tu ria wanga man ya kan zonga ke point kan zong ngia la kan library te khu ka ching le ta ma sela mu tur kha a me ulova chu tiang chuan ya I reprint le thei chuan in ziak mi te chiar mi te tan chuan thilom takaniang ti chuan in kan hun top lam te po kan lo nai to anga kan literature thang zela hian kan literature thang zel hian he kan ram le nam din mun hi eng ting in nge mason na athlenem enge mason na thlen ni ai hriat dan emo athlen no ni point enge kan mason na tur niang ti lai khamin soi sak thei chuan nia I thu le na hi ka soi tong khan en tir nei te runa ni tura ni love thakatian ni chin khan I ama ero chu apoi mo em na chu kan society a thil thleng te kha dar thlang min ron chop chua saka kha reflection min ron pe thina ni chu tiang anga thuziak tha eng mai na apol boy lo kan nei tlem tlat chuan kan society khalngil tu kha I don lo ni chu wang chuan tu na po chanchin buwa te mun sang sanga hianin kan ni phung dik tak huai sen taka ziak pom nga ma hi kan tam lo wang ti hi alom len ka ria chu tiang jinga chuan kan society khalngil tu tura kan thatna du em a thanem ngai taka ron ziak pom nga ma hi kan nga wakin ka hrelo ni tun nuwa po hian chu wang chuan hi thu le la khovela poimo em mai ania tute emo ram hroi tute an ni emo sarkar na thok an ni emo tute po khanin kalphung kan nei vekta a khata khan keima ni le keima ni kanin bel chian na tur kan dar thalang min ron chop chua sak tu te kha thuziak tu te hi an ni tlatani chumi thuziak kanin en na tura lo chuanin kan society kha du na kan kalpenga nga omjani lovin kan dona ni chumi ko nga chuan thuziak hi thuziak tha reflection dar thalang kan zukin en na tura hi thang thar jok te le tu te po ziak me te po hian huai sen taka kan puan chua kan zia hi atul viawin ka ria chumi ko nga chuan tan kan lak le zwal po a tha in ka ria tin hemi chanchin bu kan hanti ka soi to ang khan ei thu le la mizo academy of letters ina an hanti chua ti lova hi chu thu le hla fir tak maya thu han zia na tur hi a tamang lovin ka ria tun huwa hian chumi ko nga po chuanin chanchin bu lam ti chhuak tu te kha zo life te kha ke chu a thathin hi ka tia kin sabere ka khwang kai te po anianga te tikhan chi sang thin kha tun nuwa hian a talo ni hian ka hre heng te po hi awi ka te hemi ko nga hianin dar thalang society ta na chop chuana a forum hi social media ringota kan ti loi hi chu atok lovin ka ria a ziak nge yin hemi ko nga hianin ma kan son anga ya thanhe bangai viawin ka ria chumi ko nga chuan ole print media nge kha ni atangkai in nakin le zela tan po ala tha zela ni ti kha kan soilang ni se tin tuna I soikal zela khanin zona tober ni ta sela kan alo clear tu te tan po kan thu le la kan thalai te ron har chaumek tan po ziak tum tan le lo ziak to te tan po niang chu enge soi dui nei cha dui nei ti lai kha ne atopa chuanin tlang komna na kan soi du chu Chinese thu fing hianin the faintest ink is stronger than the strongest memory antiani chu or more powerful jok male the faintest ink is more powerful than the strongest memory ti hi Chinese thu finga hian omani chu hriat rengna eng anga hriam tha ai po hian pen tui fia lo em jok po hi huna lo rei chuan a powerful jok ani ti hi an soi thina chu I kan hria ta tan hian a tha hle in ka hria I voi khat ke po kan soi le lokanga khalai khan sunset safari ya khanin Corbett National Park a khuanin kan zinwak chiam maya chu ta chuan zia ve hi katumani ka uluk khop me kan hun man dana hi pen tuya hi pen hian ka zia ka ma se tui te kha kan rapa than tuya lo tla kha ka pen tuya kha atopa kan tur zo hostel kan let le kan enakha mu tlak a loi kha lo talo waka ui em mai ni chu ta karil ro lo langa chu ka han ngai tua ka memory in zia let kan tuma ka han ti khan ka recover hlei thei lova ma ro chu kan wot bu pen tui rang nei nuai cher po cher thei lova tang khan ka du khop zan kha chu ka recollect le thei thowani chu mi na min hril em a chu kan ngai tua na ngai tua let kan tuma hian pena kan chin chia kewa
กันโลดาเฮียนเสียโลในริลได้จอกจู่วังจน Chinese proverb Chinese ทุกฟิงนะอันสวยอวันโลดิกโอติข้ากังไงตัวชวกตาจู่วังจวนช่างทาร์จอกเตกันนี่อุปจอกเตปกันนี่เทียงเจียกาที่โลดาสามกันชินเสียเทนตัวอังจีงี้ละจู่นักกินหูเจละไงตัวเละริงดไอจวนอโลเจียงินอโลเชนฟ้ากมจอกเนี่ยทีนั่นนี่ตีข้าตลังกมนานจวนกันสวยดูนี่อ๋อเลยอารมณ์ครบไหมที่จวนไว้น่ะliterature fest สาวนี่สมดีบักขตาผู้สัมสนทันรู้มากรมนะหุ่นชาดักกันเนี่ยliterature club จะจูกันล้มเลยตินเคลียร์ตัวเตปอินเราหลอกปุ้ยไงกันเบสเซียตินไว้น่ะกันรอนสวยจริงข้านินอัฐนอะไรขบุเจียกตั้มตักกันรอนสวยแล้วว่ามาเสกันสวยเราจริงข้านเงี้ยเลขบุชาตักค่ะตั้มตักให้ติลาเฮียนินอัศบเชื่อค่ะอมันนี่ที่ข้ากันสวยนี่เสละวายสวยโดนจวนสวยนะหุ่นอมแล้วว่ากันรอนสวยจริงแต่ข้าเทนขัดมีเจ้าอันนี้ขัดติขบข้างเทนขัดเจ้ากันสวยจุงเสียเลขบุชาตักอัดลิงเลไงน้อมตักอัดลิงอันนี้ที่กันรอนสวยตัวค่ะจุดที่อันนี้จวนเลขบุดังแต่พอฮีไงน้อมเลขบุชาอัดลิงที่ข้าอาเซียดินอรินงาเทนี่ที่จวนนินวันนั้นผู้สัมสนทันรู้มาหุ่นลุตักมินเปียกันล้มเลยอีกliterature club จะจู่จุงล้มทุกันเสียนี่กี่ปกกันล้มไหม